Nalagad tampo, ilagay ni Pampo ni Anak, Apo ni Banal na Espiritu, Amen. king gransya po ang kapayapaan ng Diyos sa igpatamo, apay pasubling mi kang Jesus ibad king kamatayan, mantabi kay kayangan. At keka antimorin. King danom ng binyag, king kapalatamo ni Padre Pablo, miyagum niyang pong milaukyang king kamatayan ng Kristo. Ngayon naman, king kamatayan, kamtana sana imbi alangagka.
Kimpami Piena, Padre Pablo, pisyagan po ang penaral ng maya pabalita ng Kristo. Sa lubungan na isa ng Kristo, karating amano ng alanganga, umekakeni, ikampe panwana ng ikpa. Kiminyag, tinggap ng Padre Pablo, intandana ng krus. Ngayon makirake ni sanang kintagumpi ng Kristo, babo ng kasalanan, ampong kamatayan. Malalangin tamo. Pa, malugod mong tingiran in panalangin mo, para kang kaligtasan ng talasuyo mo at presbitero, Padre Pablo. Ngayon sinuyo yang mitmong katapatan king lagyo mo, makamit sanang kaligayan alang kapupusan king busal na ring banal mo. Itaduan mi kay kawa Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magaring kayabe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Loklok tapo. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Ing taong makatuliran, agyang mateyang anak pa mo, painaway aking katayimikan. Uling aliwa ing kaba ning biye, ing babiedangal king ketwan. Ing tune pamanyukad king biye, aliwaya ing bilang ding banuang delanan. Ing isip abyasang talastas, itiya ing maputimbuak. Ing malinis apami biebye, yan ing sapat aketwan. Ing taong makatuliran, pigkapilitan ng pematulan ng Diyos, inya naman liguran ng tutu ng Diyos. Antina ning mabibiyeya, busal ning makasalanan, inya kinwa ng maranon ng Diyos. Kingwane bayo na akwang midungisan, ay isip king marok, bayo ni akwang asilu kaladwa ning kapaglinglangan. Ulinging karokan, mengariya king kulam, papawi na ing linang ing mayap, at itang-pitang alang kapian datunan, pilit neng lilisya, ing malinis apilubluban. King makuyad a panawon, meging ganapya, inyamisadsad ne ketwan, ing kaladwana, tutuyang makauli king arapaning ginu. Uli nita, maranon ning inangubusal ning dewakan keti king yato. Makanyan man, panakit da kaniti ring tao, eraing tinjan, eman bitasang daralan king kaisipan da. King grasya, ampon pakalulu, makapanaya ka ring pinili ning ginu, at ing pamagluwalo na, makasadya naman para karing banal na. Ing amano ning ginu. Salamat kin Diyos. Ginuyay pastol ko, nano pang kailangan ko. Ginuyay pastol ko, nano pang kailangan ko.
pastol ko, ano pang kailangan ko? Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Karing pastolan na malabong, karin nabibili, king lele ning danom, amakas ngo. Karin na ako tatayran, ing kaladwa ko, karin ne pakas ngawan. Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Antabayana na ako, king daklat ning kabanalan, alang-alang king lagyo ng banal. Dumalang ko man, karing libis ning mapanganib, ala kong pikakarugan asakol. Uling ating kaking sipin ko, ing pamarugmot tukod, ilaring babyes si kananlob kanako. Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Isa sa jame ing lamesa, king harapan ko, king mismong tatangalan da, ring kasalang ko, ing buntok ko, linyan me king laro, at maglapoya, ining saro ko. Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? Wa ing kayapan, ampong ka na kamo, ing tataluki ka na ako, karing sablangal doning biya ko. Manuknangan ko, king mismong balening ginong, king makabang panahon, ang gaking alang kapupusan. Ginuyaing pastol ko, ano pang kailangan ko? 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 Pamamasang gibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Roma. Kaybat na ning asabi tamong iti, nano pa ing aragdag tamo. Nung ing Diyos kayabe tayo, nino pa ing makalaban kay katamo. Anting ning Diyos ning pepasubalyana ing sarili ng anak, nune dinaun ne para king ikakayap tamungan. Abibita sa tamong king kaybat ning pengasubli ng kalam anti kaniti. Yaena ipagka it kikatamu ing sariling sablang malyarin ng aibe. Ninungeni ing makaibe para sala. Karetang pinili na ng Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayalana na lang sala. Nino pa ing matul kaparusan karela. Kristong Esus kaya, aniwa, emu ing meteya para kaya katamu. Sinubliya naman mebye. At atyo king wananing Diyos, amamilatan niya para kaya katamu. Ninupin mo ing ating pang-upayang
ikawani nakatamo king lugod ng Kristo. Ing kaligaligan kaya, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib, o kaya ing kamatayan. Ali, uling karni sablang kapagsubukan areti, at intamong ganap at agumpe, king ulining upaya ng Kristong linugod kay katamu. Matibe kung kapanwalan, king ing kamatayan ni ing beman, ni ring anghel, ni ring pamuntok, ni ing nanu paman, king kasalukuyan, o king pahintungol, ni ring ating kayupayan, ni ing banwa king babo, ni ing labwad king kalalaman, ni ing isano pamang bage melalang. Era katamu bibitasang malyaring ikawani king lugod ng Diyos, lugod ang masalang miraras ke katamu, king pangayagum tamu kang Kristong Yesus sa ginutamu. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sanwan. Jesus nga na karing disipulo na, ngeni miras na yung oras paring anak ning tao mipaligayan niya. Katutuan ing sasabyan ko kay kayo, ing kabinutil at trigo, manatili yang metong mo, subali mo nung iti, mabaldugya king gabon at mate. Dapot nung mateya, mikabungay ang dakal. Nino man ing malugod king sariling biyena, mabating niya kaya. Ninuman ing epasayang king sariling biyena keti king yato, manatili ya kaya para king biye alanganga. Ninuman ing bisang sumuyo kanako, kailangan tuki ya kanako, at ing talasuyo ko, akayabe ke nukarin kuman miras. Ninuman ing susuyo kanako, tanggap yang parangal kang ipako. Ngeni mababalisaya ing kaladwa ko. Nanong sabyan ko, ilisyamo ko king oras ay te. Dapot, para kaniti mismo, inyadi natang ko. Para dumalan ko kaniting oras,
ning kasakitan. Ipa, paligayan mengeni ing lagyo mo. Ing meto nga siwala meramdam ya iba't banwa. Pe paligayan ko ne at paligayan kepang miyuman. Ing maya pabalita ning Ginoo. Luklok tapo. Napumpu, inumpisan tayo in panahon ng Kwaresma. At yung kabit ding abu, karing katang kanuan, atin lang pepaga nakakikatam. Tandanan mo tao, iba'y ka king alikabok, at magpalik ka mo naman king alikabok. Iyapong Paul, bilang pari, pilang banwa yang sinuyo at banwa-banwa ulit-ulita niya naman ini karing tao. Pag anakanan, di naman sabihan, tandanan mo mateka rin. Tandanan mo mateka rin. At ini kaya kami pong pari, pag anakaya mo naman, ni Saneldo, mate kami naman. At ini sasabihan na ngayon nga pong Paul, milyari na himbiena. Anyway, matetangan, at hindi mo yung ebanghelyo ng damtamo naman, ang gaya nga pong Ginoo, dinala niya na bang kamatayan. Baluta mo, metong yung katutuan nini. May Saneldo, makuha mo kay Tikingyato, pero, nang kay masakit kay katamo, uling potang liguran me at maulagaya kay metong nga tao, may buring mako. May buring may kawani kay ka. We do not want to lose those we love. At itamo mo naman, we didn't want to lose Father Paul. Nyasat, anyang mag-upisa niyang may sakit siya, pani, keng texts, karing kay katamong chat, Facebook, king adwan, yapin yung pangatiya. Pingati tayo, para bang kanita, manatili po ang kayabeta mo. O yan, yung kay katamong inawad. We didn't want to lose Father Paul. Pero, baluta mo, gewata mo yung pamanalangin, at dakala rin sinaw, magbante kaya, dakala mo naman, ding doktor, ang pong nurses, sinaw kaya. Pero baluta mo pin, may Saneldo, makuha mo nga. At yung liwanan nito, buri ko lang dinan pa mong pasyag kapasalamatan karening tao na may kapilit para bang kanita iapong Paul suywan de, lalong-lalo na kung kayang kasakitan. Muna rin kay katan doktor sampung nurses karing hospital. Tang last moment, anyang re-revive de, at syuko ka rin. Talagang they really tried their best, na makananong biyaya niya. Pero after 30 minutes, he has to go. Okay? So, dakala salamat karing kakatamong kapatid na doktor, ang nurses. Salamat mo naman karing parishioners ng among, especially King San Miguel, Paris, King Anao. Lalong-lalo na po ding lay leaders karin. Ampo yung kakatang administrador, among Joed, ating bigger foreign, among Jobert, yung karelang pamanantabi. Ding kaluguran, kaklase, at kamag-anak ng among. So, yung package mo naman kasuiban kaya. Dening kapatid na pari, ampo Yaposeto, at siyempre, peka maulaga mo rin, din pong kapatid na adwa kayong beses minuli.
Para bang kanita pa siya yun naman, yung kayong pamipakamal kaya. At siyempre, peka maulaga, yapin yung pamanantabi na ng Diyos, Igpa, Anak, at Espiritu Santo. Yes, we didn't want to lose among Paul. Pero, remember, O man, from dust you came, to dust you shall return. Yamong Paul, kanyang may hospitalya, especially niya maopera ni battle, kaya makapagsalita. At niyang misa namunta ko, whiteboard, sinulat siya. Makananing nung namuri ng payabot. Nang kay motions, actions, nang kay babasan da niya mo rin movements da rin kayang loving. The movements of his lips. Pero, atin mo naman may itong important communication ng among Paul. Na important communication ng ini na pepasyag na masanting niya sigurong dalata mo naman kita mong maglakbe pa kitikeng yato. At ining communication ng ini pepasyag na kapamilatan na ning metong akanta. Lord, I offer my life to you. Balo tayo po siguro itang kantang ita. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things you've yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. So, kapamilatan na po nining communication ng ini through this song, pati niya sasabihan ni Among. Yapin ng kayang makasadyang panlako at idawon ng kayang biyay. Yapin kapamilatan itong communication na ita, although malungkot tamo, pero yan naman, balo na birasingaldo na kailangan ng idawon at ibalik ang kayang sarili king Diyos, ang kayang biyay. Bakit kaya? Well, siguro, pansinan tamo, yapon Paul, nakalabensis mo naman migmisaya para kareng mete. At yung kayang pamagmisa, nakalabensis, denindindam tamo nga mano na ning apong Gino, yan mo naman pisyag nala naman deni, big homily naman tungkol karede. At palagay ko nakalabensis, deni mo naman, making hamon la kaya, para bang kanita, panwala na la at biyaya na la. Kaya ka doon pamamasa, iba't yung sulat ng San Pablo, karing taga-Roma, sabi ng makanyan, if God is for us, who can be against us? Nung atsyuta mo, kimpanik na ng Ginoo, ninang kalaban tamo. Yapon Paul, magumpisa niya mabinyagya, maging dake na ni ng apong Ginoo. At siya naman bilang pakibat, kining gawa ng masanting ay nining apong Ginoo, yamu naman, binyenay sarili na king kasuywan. Po balo nun di sang kepa seminaryo among Paul, pero ingatatandaanan ko mo sabihin da, kanyang college, kay Mintaya King States. May kay buka rin natin, may grade, may gobraya ka rin. Pero after some time, may balik ya rin. Sinduna, himpa magpari. Inimetong yung maulagang tanda, na apong Paul talaga may biya-biya kimpanig na ng apong Ginoo. Ulim paniwala na at alang makakawani takay katamo king Diyos. At ganiting kaurasan king kayang kamatayan
pasariwanan pasibayo kay kataning apong Ginoo. Alang malyari mi kawani kay katamo ken Dios. Ang giyanging kamatayan kay nakatamo akawani. At impengakuna ni apong Ginoo, detang susuyo kaya. Ila mo naman paligaya nala ni Gekpa. At nung nuka rin kuman nga na, ing talasuyo ko, kaya beke. At o yan po, yan kay katang panalangin at pagnasan. Naging panlako ng apong Paul, kay tiking yato, yan naman sana tamasaning alangang pamakyabe, king apong Ginoo. At ing apong Ginoo, kapamilatanan nitang kanta, akayang patigtig through his cell phone. Lord, I offer my life to you. At intang apong Ginoo, nabipiti sana kay katamo at wanggamat tatanggapanin kapatid tamo. Kapamilataning misa at kay katang yampang. In Diyos, gawa niya sanang karapat-dapat at patawaran na anuman ang kayang kasalanan at kakulangan at depatan. Ngining, yapon Paul, antimoyin dati, etane po akit. Palagay ko yun naman pagnasan ng akit, iyan pasibayo. No? O tang munta kayo king kumbento, dasan niya pa ka rin, king anaw. I don't think tanto na niyo ita. Pero yung kay katan, dapat ganakan, yung likwan ng communication kay katamo. Nano itang communication ito, yan pining maging attitude na towards death, anyang pagsadya na, yung kayang sitwasyon. Lord, I offer my life to you. Anyang pigugunamang kay po ini, sabi ko kay sarili ko, this is the essence of our priesthood. Priesthood, that means our common priesthood, timong binyagan. At priesthood ang timong ordained. In essence na po ng priesthood tamo, it is the continual offering of our lives to God. When we celebrate the Eucharist, we do that sacramentally. Pota pong communion, we offer talarem bread and wine to signify our lives. You offer talarem bietam, king apong Ginoo. At ing apong Ginoo, tanggapan na rin at gagawa na lang yung katawan at daya. Ngini, yapong Paul, no longer bread and wine, ing kayang i-offer. Nene, mismo, ing kaya ng biye, yung in-offer na, king kamatayan. Inisana, gawa na yung karapat-dapat ng Diyos, but forever, He will be united with God, with all the saints, and His angels. At itamo naman, kapag maglakbeta, pagkitiking yato, sundo tamong mga di para kang Paul. At yapong Paul, may putot ing kayang kasuyuan kay katamo. Susundo na kayo naman pong pangadi. Susundo na katamo naman pangadi. At nung manwala tamong kapamilataning gagawan tamo ngayon, mira siya king apong Ginoo. Then, maralas ko sa sabyampin, at inla naman sa sabyang kay katamo, ring mayang upye. Nano sa sabyan da? Sana, miras kayo namang kene. Miras tamo namang karin, pero, eta naman siguro mamalagwa. Pangadita mo, misanildo, ining may putot, pamakyabe kaya, sana misundo misanildo, potang itamong antipuna nakatamo ng apong Ginoo, king kayang banal hayarapan. At kapag maglakbetang, pasik na kantaya lub, at kasalpantayanan ng balang metong, ban kilalanan tamo misanildo, abiyabetang mako, ban mitipon, king kayang banal hayarapan. Ganita, akayabe tayo sana, gining kay katamong kapatid, yapang Paul. Amen. Talakad ta po. O Diyos, ipanglugos mayupaya, repasublian meng nebe, Jesus ay anak mo.
Manalangin kami mipnong katapatan keha, para king kaligtasan ding sablang mapye ang pong mga mati. Pakibatamo po Ginoo, pakiramdaman po kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaniting meyang ubyeta mong kapatad, Padre Pablo, at tinanggap kin binining biyela nanggo, kanitang may binyagyo. Baning Ginoo, papangintuliraning meyagom, alang kapupusan, karing pinili na. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kaladwaring meyang ubyeta mong kamag-anak, ampong kakakaluguran. Baning Ginoo, pagkaluba na lang ablas, king sablang mayap adepa da. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang matudtod na king kamatayan, at maninaya king pangasubling mi. Baning Ginoo, malugod na lang aslagan, king salaning lupa na. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king pamilya, ampong kakaluguran ng meyang ubi, panandamanda sana ing lugod ampong lingap, kaniting panawon ning lumbera, uluan mo ing sakit apanandamanda, at ipawi ing dalundum, ampong kapikakunwan, adaralaning pamangulilara, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katamong sablang makatipon keti, kambening kasalpantayanan, ampon debusyon. Baning Ginoo, misa na yaldo, tipuna nakatamo naman, king maligayang kayaryanan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeniadwan tayo sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Ginoo, pakinabang nanasana ng kaladwaning anak mong Padre Pablo, yung panalangin din talasuyo mong manigapukeha. Patawaran may sana king sablang pamikasalang arapat na, at pamatampan meng numabang king grasya ng kaligtasan mo. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tapo.
talakad tapo. Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo ikakundaon, matanggap para pa ng Diyos, ikpang mayupayan tuto. Tanggapane sana ning kinuitindaong karinggamat mo, king ikapuri ampon ni kaligayan ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, panig ka pumikeka, king iting malukang sakripisyong iyampang mi, para kintalasuyo mo at presbitero, Padre Pablo, pagsilbiya sanang magdalang kapatawaran kaya mo rin, amaralas ginanap kaniti, kay banal kapulungan mo, kambining lugod, ampong katapatana. Ito doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. King Ginoo, mantabi kayo. At keka antimorin, Ito sila rin pusoy. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tap. iti karapat dapat ampong matulid. Tuniping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Impasalamatan da ka, king sablang pinandit, ang pong numang ka rin. O Ginoo, banalig pa, alang hanggang Diyos, alubos mayupaya. Ampat king kaburian mo, may ngabait kami. King kayupayan mo, penibalan mo kami. Ban king pangapakilala ning upaya mo, kaya king yatong penibatan mi. Mayat bus kami, king pangayalipan king kasalanan. At king pangayat bus mi, king kapamilatan ning kamatayan na ning anak mo. Kaburian mo naman, ingausan mo kaming marakayanan, king ligayan ng pamanyabli ng bepi. Uli na nita, kaya gumdaring sablang banal ang pong anghel. Darilit kaming mipnong tula keka, halantok ng ngamingan kakanta. Si Claude, tamo po. Ikapin ng banaloy pa, ating metolelangan, matampa na kapupurian. Uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginuni, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layong pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan. Manketa, manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon, miyang pangya, king kaligaya ng lagyo. Uli nito'y panikapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ang pondaraon mi kika. Ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kikang anak, Yesu Kristong Ginumi, ang minutos kikani, ing pagmasusyan miya, iting banal na misteri. At tatandaan rin pa, ganitang bing may pagtak sila niya, kinuwani yung tinabi, pepasalamatan na kat pinuri, pirasa na yung tinabi, dinwang na iting, karing kayang disipulo at ngana,
Kunin niyo iti ikayungan at kananya. Iting ka na akong katawan, amidawan parang keke. Makayan mo naman kay bataning apunan kinwani ang kalis. Pasibayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Tinwang na iti ka rin disipulo na at ngala. Kunin niyo iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis na indaya ko. Indaya ng payo ang pangalangang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamikaga na kayo kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpantayan. Talakad ta po. Yang ini gaganakan mi, o mapamakалulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, apong kamatayan ng anak mo, yung maligaya pamanyupli ng mebye, at yung pamaitas na banwa. At layo yung makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang. Daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabye, at balala sakripisyo. Balikdan na yung mipnong pakalulo, ing ayin ng banala kapulungan. At kilalanan na yung may daon kimbiyena. Apaulin ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ng misut kena. Ikaming may pasignangan, king katawan na pondayan na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu. At naging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papagpalyara na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo muna, kambening nuan a Maria kapilanman Birhen na induning Diyos, kambenan San Jose ing esposo na, kambering one apostol, ampong ding maligaya mong martir, kambenan San Fernando, at ding sablang banal, paulin ng pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan, alampatan at king arapan mo. Igpahit isa ng pamisot mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng pongkaligtasan ding sablang king mabilog ayato. Pasiknangan mesa ng kasalpantayanan ng ponglugot ng banal na kapulungan, kasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambe ng talasuyo mong Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang obispo, pari, diakono, ating mabilog kapulungan, agewa mo kingkekang sarili. Papamakalulungig pa, pagramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo. Lunusan mo la, tipunan, ding sablang anak mo nung nulaman makasahod. Ganakan may anak mong Padre Pablo, inawis mong meko ketiking yato, ng tinangking binyag, meteya kayagom ng Kristo, mirakayanin niya naman sana king pangisibli ng mebye, king panyatang ning panahon na patalakaran na lang Kristo ding katawan ning mayna, at gawa na lang kawangis ning katawan ng masilag king ligaya. Malugod mo lang tanggapan king kayarian mo ding mayango biyeming kapatad, ding sablang sinuyo keka, amemon na ketiking yato. Karin may panayan ning mirakayanan king ligaya mong alananga, potang pulisan mo ng lubusing luwa karing matami.
King Aldoita, tangalanda ka, O Diyos mi. Anti mo, nung makanano ka, maging kawangis da ka kapilanman, at puryanda ka ang alang kapupusan. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagam ng banal na Espiritu, sablang parangalang pong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus tamong ngayon, iking kakatang kaluguran ay pa, at nga tamong at manalangin. Ikabos mo kami agano, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi. Ban king kasupan, ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabampaninayan, apo ang pagsadyan mi, king maligayang panyatang na pasipayo, ng talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa iyong pami, ing ginume sa Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula saan babalikdan din kasalanan ni, doon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan. Pagkaluan mo yung kapayapan, ang pampamisan metong, agpangking kaburian, ika mo ibiyang pumagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilanman kay kayunan. At keka antimorin. Iyagpang tayang eni, ing waganing kapayapan king metong at metong, kapayapan po kaya katamongan.
Tiglauta mo po. Yung kordero ni Diyos, yung malalako, king kasalanan ng giyato. Doon na rin mayawas, king apuna na rin kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat iagkas niya ang amano mo, kumayat na ako.
Maglalakad ta po. Manalangin mo. O Ginoo, pasalamatan na kang muna no, kaniting sakramentong makakabos, akay ba't may pamuntinggap. Pauli ng pakalulo mo, intanasuyo mo at presbitero, Padre Pablo, agaywa mong katiwala na rin banal na misteryo mo kaya kang yato. Papalirian may sanang numabang ka rin banwa, king grasyang pawaga, ampong ibubungar. Itaw mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluktaan po at magramdam-dam king metong karing kapatid ng among. On behalf of the Sahagun family clan, I would like to thank all the people na maging bahagi ng biyenang among Paul, karem bawat parokya, lilipatan na, deng maging kaluguran na, ang gana po king kamatayan na. Salamat, kareng hanggang may kirame ke kami. You all have stories to tell, how among touch your hearts. Strict to you, pero aintindihan niyo po ang goal na bakit strict to you. Pasalamat kay po king Archdiocese, panimuna na pong Bishop Lavarias, palagi pong mag-update kaya kalagayan ng kapatid mi, manibat po niyang may sakit siya, hanggang kamatayan na. Pasalamat kami naman po kang Bishop Aniceto, kay lugod na, kang among Paul, kareng paring mag-offer, masses at blessings for among Paul. Salamat kang Father Joed, at hanggang staff ning SMRP, mig asikaso, king gana-gana, ding dabarkads, king lugod, yung wagas, kang among Paul, special mention po, Brother Bien, at Lola Sang. Pasalamat ko po, kang Noni, himpong kayang caregiver, ene po, puro po lugod, hingikit ko kaya, pigsilbiane pong masalese, ing kapatid mi. Kang Glenn and Ryan, salamat, kayang pamakiyutos yung kang among, kang Ningning, at king barangay po anaw, andat po emergency ing kapatid mi, at sagli po, at suya yung ambulansya. Kang Dr. Ads, at kang Dr. CC, salamat sa suporta at pagmamahal kay among kahit pagod na pagod kayo sa inyong profesyon. You saw to it that among is well taken care of. Maraming salamat. To all the doctors in Green City Medical Center, all the nurses who took care of among during his hospitalization. Pasalamat kami naman po kareng hanggang linugod ka nga mong Iapundelia. Palagi na pong babanggitan yung kapatid ko. Hiya po yung beging bala mong kapatid na. King anaw. Pasalamat kami naman po kayong kapatid mi. Among, adyangatin nakakita ng aliwambye. Pasalamat ko kayong lugod mo kayong pamilyata mo. Adyangas na kang kabisi. Kaya ni king Pilipinas, you saw to it that you go in America, pasyalan mo kami at bakit pagbanding ka kay kami. Ala kang mintis every year, abeya kayong schedule mo ita. You will be missed. In pamilyata mo will never be the same without you. Dakala salamat among.
At pasalamat ko po kay Almighty God for giving among Paul 60 years, 60 wonderful years. It was a quality kind of life. He enjoyed with the family, parishes he had served, and friendship developed in every parishes he served. Kaya kayo nga po, dakal pong salamat. Talakad tapo. Bayo tamong may kakawani, panalangin tayo at idawon king Diyos, inagkakatamong kapatid. Iti sanang tauling pamamun tamo, pasag na yung masabal tamo kaya. Apawi na yung kalungkutan tamo, at pasiknangan yung kapanayan tamo. Misaneldo, matula tayang salubungan pa si Bayo, potang yung lugod ng Kristo, managumpeya baboning sabla, pati na yung kamatayan. Sa panyasana, ikayo sablang banal ng Diyos, matulayan sa lubungan, ikayo sablang anghel na ning Ginoo. Tanggapan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. O Ginoong Yesu Kristo, ikang migkalubanyong biya kaya, king oras ng pangabinyag na. Ngini, matulami sanang tanggapan ng kapatid mi, at yuli may king kandungan ng Abraham. Tanggapan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. Di na may ngalangang kapainawan o Ginoo, at aslaganin sana ning sulumong alang kapupusan. Tanggapan niya at ilapit king arapaning kakatas-katasan a Diyos. Kaya di po makatuki, ingay kayo pakibat, Ginoo, ikabos may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king banal mong pangabay. Ginoo'y kabus may kalawaan ng Padre Pablo. Alang-alang king pangabinyag at pamagayuno mo. Ginoo'y kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang king pamaylasa at pangapako mo king krus. Ginoo'y kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang king kamatayan at pangakutkut mo. Alang-alang king maligayang pamanyubli mong baby. Ginoo'y kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang king pamaytas mo at pamagbalik king ligaya ng igpa. Ginoo'y kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang king banal na espiritu, apigkalog mo kay kami.
Ginoy kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Alang-alang kay pamagbalik mo mitong kaligayan, king kawakasanan ng panahon. Ginoy kabus may kaladwan ng Padre Pablo. Uy pa, karinggamat mo, darawan miya yung kapatid mi, panenayan mi, yung kambeda ring sablang mete na kang Kristo, subliya naman mi, kentauling aldo, at mi piyebi ang kayagom ng Kristo, kapilan man. Pasalamatan da ka para ka ring sablang kalam, abinye mo kaya, niyang mabibiya paketiking yato. Takma na sana, kambering sablamong banal, yung makayigpamong lugod. Uy pa, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Sa lubungan may sanay ng kaya kaming kapatid king paraiso, at sopan mo kaming ipapamatula, kambe ning tetaganing kasalpantayanan mi. Agana po tang mikit-ikit kami kang Kristo, bana kayabe mo at ning kapatid mi, mangkamang kapilan. Idagan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King kapayapan, yatad taning ini, king kapatid tamo, king lugar ng pipagpainawan.